زیاد بر اثر حادثه‌های ناخوش و مرگاور نقلیاتی بستری بیمارخانه‌ها گردیده همساله بیش از 500 نفر قربانی این حادثه‌های مرگبار می‌گردند. تحلیل وضع صدمه‌ناکی در راه‌های اتومبیلگرد قلمرو کشور نشان می‌دهد که هنوز هم ایده از رانندگان واسطه‌های نقلیات با عادی‌ترین علامت‌های آگاه کننده و آموزنده چندان اهمیت نداده دچار حادثه‌های ناخوش و مرگبار نقلیاتی گردیدند. اگرچه عامل‌های اساسی رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی در بلند نمودن سرعت حرکت واسطه نقلیات، برآمدن به سمت مقابل حرکت، در حالت‌های ناقص بودن قسم‌های تکنیکی واسطه نقلیات، همزمان در حالت مستی پس چنبر اداره اتوماشین نشستن رانندگان حساب می‌یابد، شرایط دیده شوندگی راه در حالت باریدن باران برای راننده و شبانه زیاد حرکت کردن در راه‌ها حالت خستگی راننده را تیزانیده نهایت او را به وضعیت خوفناک روبرو می‌سازد. تحلیل‌ها از نوارهای صدمه‌های رخ داده نشان می‌دهند که قسم زیادی اتوماشین‌های به صدمه‌ها دچار گردیده پوره و یا قسماً کارناشایان می‌گردند. مرگ و اندوه و جراحت، تشویش و تلاش‌های جبردیدگان جانب اساسی این مشکلات حساب یابد. پهلوی دیگر و مهم آن خراجات میان شکن پرداخت جریمه، برقرار نمودن سلامتی جراحت برداشتگان و حالت تکنیکی واسطه‌های نقلیات، تعمیر و برقرارسازی اتوماشین‌های گران ارزش و گران وزن و به این مانند چند دیگر می باشد. پس چیکار باید کرد تا شماره رخ دادن صدمه‌ها در راه‌های اتومبیلگرد قلمرو کشور که به امنیت و حرکت اشتراکیان حرکت در راه خطرها را پیوسته در پی می آورد کاهش داد؟ قبل از همه سر این سوال مسئولین ساحه، نهادهای دخلدار، ساختارهای مربوط به ساحه نقلیات، مخصوصاً ناظران بخش بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اندیشه کنند. مراد زان به که کار آید فرادست، هر آن کس زود خور شد زود شد مست. شروع از 28 آگوست سال 2017 در یک قطار ماده‌های جداگانه کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان تغییر و اضافه ها وارد گردید. در اساس آن نسبت آن رانندگانی که در حالت مستی پس چنبر اداره اتوماشین می نشینند و نقلیات را اداره می نمایند جزای سنگین تطبیق گردید. ولی تحلیل های کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی ثابت می سازند که هنوز هم بعضی از رانندگان واسطه‌های نقلیات دیده و دانسته خلاف طلبات معین شده واسطه نقلیات خود را در حال مستی اداره می نمایند که آن می تواند احتمالیت رخ دادن صدمه‌های نقلیاتی را پیش آورد. طبق تحلیل‌های آماری در دوره 12 ماه اسپریگشته سال 2018 در راه‌های نقلیاتگرد ولایت 312 عدد صدمه‌های نقلیاتی به قید گرفته شده است که بر اثر آن 102 نفر هلاک گردیده، 322 نفر جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشتند. تفتیشات پیشکی حادثه‌ها معین می‌نماید که یکی از سبب‌های سر زدن صدمه‌های نقلیاتی این در حالت سرخوشی و بی‌وجهت رانندگی اداره نمودن واسطه‌های نقلیات می‌باشد. گرچند جوابگری در این سمت از سال 28 آگوست سال جاری سنگین گشته باشد، باز همون اداره واسطه‌های نقلیات در حالت مستی و بی‌وجهت رانندگی تشویش‌آور باقی می‌ماند. نوبسته از پرزور نمودن کارهای تشویقاتی و ترغیباتی و گذراندن چاره‌بینی عملیات‌های مقصدناک از طرف راهبریت و کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ولایت و زیر شعبه‌های آن در شهر و ناحیه و 1225 حالت اداره واسطه‌های نقلیات در حالت مستی و بی‌حجت رانندگی آشکار و حجت‌گذاری کرده شده است که از آنها 517 حالت اداره واسطه‌های نقلیات در حالت مستی آشکار کرده شده. نسبت 326 نفر آنها حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق کرده شده. از 139 نفر آنها باشد جریمه به مبلغ 300 نشاندهنده برای سوخو یعنی به مبلغ 2,85,000 سومانی جریمه ستانیده شده است. چهار پیاده کم کاملا خودت بعد ماشین های کردیدن و شما میدونید همین جزاش میدونید جزا چیه برای نقلیات رو در حالت مستی اداره کردن جزاش میدونید بعد برای چی کرده؟ چند داشتی؟ چند بار شده
ва ҳамаи онҳо ба муҳлати 5 сол аз идораи воситаҳои нақлиёт маҳрум карда шуданд. ҳамзамон бо моддаи 336 қисми 1 барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надошта идора кардани воситаи нақлиёт ва моддаи 336 қисми 2 барои ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад вогузоштани идораи воситаи нақлиёт 602 ҳолат ошкор карда шуда. аз 404 нафари онҳо ба маблағи 4 миллион 663 ҳазору 500 сомони ҷарима ситонида шудааст. инчунин бо моддаи 337 бошад барои идора кардани воситаҳои нақлиёт аз тарафи шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад. инчунин аз тарафи ин шахс барои идоракунӣ додани воситаи нақлиёт ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад 106 ҳолат ошкор карда шудааст. аз 79 нафари онҳо ба маблағи 1 миллион 560 ҳазор сомони ҷарима ситонида шудааст. ташвишовараш он аст ки чунин намуди қоидавайронкуниҳо аз тарафи занон низ ба қайд гирифта шудааст. тағйироту иловаҳои ворид гардида агар аз як тараф баҳри паст гардонидани сатҳи садаманокӣ дароҳо равона гардида бошанд, аз тарафи дигар баҳри баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандони кишвар равона гардиданд. бо пешниҳоди гузориши мазкур роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии вилоят мехоҳад ки пеш ирои чунин қоидавайронкуниҳо дар ҳудуди вилоят саривақт гирифта шавад. истиқлолият беҳтарин дастоварди бузургу муқаддас ва хотирмону нотакрор дар таърихи давлатдории имрӯзи тоҷикон ҳисоб меёбад. маҳз самараи истиқлолияти комили давлатист ки имрӯз ҳама соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ бо маром рушд намуда истодааст. махсусан бунёди шоҳроҳҳои замонавӣ, иншоотҳои мададрасон, аз навсозии пулҳои мошингузар, нақбҳои автомобилгард ва амсоли ин пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумату давлати кишвар қарор доранд. имрӯз дар бахши интиқоли борҳои гаронвазн ва расонидани мусофирону меҳмонон ба ҳар гӯшаву канори кишвар ҳеҷ гуна мушкилот вуҷуд надорад. аз субҳ то шом дар ҳама фаслҳои сол метавон ба дилхоҳ гӯшаи дурдасттарини нуқоти кишвар сиҳату бехатар расид. ҳаракати бомароми автомошинаҳо дар ҳама ҷодаҳо таъмин гардида ронандагон бошанд бо ин васила зиндагии ободу осудаи худро ба сар мебаранд. бояд зикр кард ки фаъолияти бо низоми воситаҳои нақлиёт асоси рушди самаранокии иқтисодиёти кишвар ба ҳисоб рафта, таъмини амнияти нақлиётӣ ба раванди фаъолияти он ҳамаҷониба мусоидат мекунад. аз ин рӯ дар амалӣ гардидани барномаи бехатарии ҳаракат дар роҳҳои автомобилгарди ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми ташкилоту муассисаҳо метавонанд саҳмгузор бошанд бо мақсади ба роҳ мондани назорати хуби бехатарии ҳаракат дар роҳ ва раҳоӣ аз бунбасти роҳҳову истгоҳҳо ва кӯчаву хиёбон. чанд сол муқаддам ҳукумати кишвар хоса мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе қарореро таҳти рақами 374 аз моҳи июни соли 2009 ба тасвиб расонид ки мувофиқи он бояд дар даромадгоҳҳои пойтахт терминалҳо, яъне қароргоҳ барои нигаҳдошти воситаҳои нақлиёт ҳам таваққуфгоҳҳои ҷадиду замонавӣ сохта фаъолияташ ба роҳ монда шавад, то ронандагоне ки ба мусофиркашонӣ машғул ҳастанд ё худ ба воситаҳои нақлиёт вориди шаҳр мегарданд, аз он ба роҳат истифода намоянд. ҷиҳати дар амал татбиқ намудани қарори мазкур дар як давраи хеле кӯтоҳ дар ҳар даромадгоҳи шаҳри Душанбе қароргоҳҳои хуштарҳ бо шароитҳои ба худ хос сохта шуд ки масъулин истифодаи минбаъдаи онро ба ихтиёри меҳмонон ва ронандагони хатсайрҳои байнишаҳриву наздишаҳрӣ супориданд. гап сари он меравад ки дар гузашта қисми бештари ронандагони шаҳру навоҳии тобеи марказ ба таври дилхоҳ вориди пойтахт гардида аз субҳ то шом ғайриқонунӣ ба фаъолияти мусофирбарӣ машғул мегардиданд ва ба реҷаву сатҳу сифати соҳаи мусофирбарии нақлиёти истифодаи умуми ҷамъиятӣ монеаҳо ба миён меоварданд. гузашта аз ин ҳаракат дар роҳҳо то рафт душвор мегардид ва тамбашавиҳои сунъӣ ба миён меомад ки доим ҳаракаткуниро анҷом додан хеле душвор буд. масалан солҳои қабл як ида ронандагон аз қисмати шимоли мамлакат, ноҳияи Варзоб, қутби ғарбӣ, шаҳрҳои Турсунзодаву Ҳисор ва ноҳияи Шаҳринав, самти шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Файзобод ва ҳатто ноҳияҳои Хуросону Рудакиву Ёвон чун селаи анбӯҳи воситаҳои нақлиёт шитобкорона
ворidi шаҳри Душанбе гардида субҳ то шом бидуни иҷозатномаи мусофирбарӣ саргарми кор буданд. бино ба қавли он замон дар як сония садҳо адад нақлиёт вориди Душанбе шаҳр мегардид ва ҳолатҳое ба миён омада буд ки тамбашавиҳои роҳҳо соатҳо тӯл мекашиданд. имрӯз низ ин мушкилот то ҷое бартараф гардида қоидавайронкунӣ дар баъзе ҷойҳо вуҷуд доранд. ҳанӯз ҳам ба назар мерасад ронандагоне ки вориди пойтахт гардида амалҳои қаблияшонро идома медиҳанд. мисоли зиндаи он ронандагони кироякаши шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи Файзобод ки худсарона ва ғайриқонунӣ дар назди маркази савдои Садбар рӯз то бегоҳ тамбашавиҳоро ба миён меоваранд. ин ҳам дар ҳолест ки ҷою таваққуфи асосии онҳо даромадгоҳи дарвозаи шаҳри Ваҳдат яъне терминали нав муқаррар гардидааст. акнун ки дар баррасии ин мавзӯъ то ҷое имкон ёфтем, ин навбат метавон аз фаъолияти терминалҳои сохташуда ҳарф зад. ҳангоми ворид шудан ба ин ва ё он саҳни қароргоҳ дар сар андешае падид меояд ки чаро ронандагони мо аз чунин саҳну майдонҳои фарроху беҳудуд истифода наменамоянду баръакс ҷои исту таваққуфашон сари гардиш рӯи шоҳроҳи асосӣ зери аломатҳои роҳ даромадгоҳҳои бозору марказҳои савдост. ин ҳамаро метавон рӯзҳои истироҳатӣ бештар мушоҳида кард, чунки дар ин рӯз аксар мусофирон бо бастани рахти сафар ба шаҳру навоҳӣ ин амалҳо бештар такрор меёбанд. ё ин ҳама ба хотири ба даст овардани мусофирест ки дигарон талоши аз худ намудани онро доранд. солҳои қабл ронандагони кироякаши хатсайри Душанбе норак дар назди фурудгоҳи байналмилалӣ таваққуф менамуданд. имрӯз бо дидани шароити созгор макони исташонро қароргоҳи мазкур муайян карданд. дар ҳамин ҳол метавон ба як ҷанбаи нокушодаи соҳа дахл намуд. чунон ки зикрафт таи чандин моҳ аст ки баъзе аз ронандагони минтақаи самти вилояти Хатлон чун солҳои аввали фаъолият нуқтаи ибтидоияшонро интихоб намуданд ки ин хилофи талабот аст, дар ҳоле ки ҷою шароити зарурӣ барои ин ида ронандагону мусофирон муҳайё шудаасту имкони истифодабарӣ, вале аз чӣ бошад бештаран мусофирон ҳанӯз ҳам дар ин ҷода интизори воситаҳои нақлиёти мусофирбарианд. ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе аниқтараш нуқтаи автосентр ба истилоҳи пешина, ҷое ки қаблан солҳои пеш аксаран мусофирони ҷониби вилояти Хатлон аз ин ҷо мусофир мегирифтанд ва рахти сафар мебастанд. ҳанӯз шаҳрдорӣ барои мукаммал ва шароити хубу имконоти соҳавӣ оростан дар маҳаллаи 9 километри шаҳри Душанбе терминали хубу замонавӣ ба истифода дод то аксар аз мусофирон ва ронандагон аз он босамар истифода бубаранд ва чӣ ки мебинем тӯдаи зиёди мусофирон дар ин ҷо ҳанӯз ҳам ҷамъ омаданд ва интизори нақлиёти мусофирбарии ҷониби вилояти Хатлон ҳастанд. дар ин ҷониб аксар аз ронандагон дар дохили биноҳои истиқоматӣ, дар рӯи роҳҳои пайроҳҳои пиёдагардӣ, ҳамчунин дар зери аломатҳои роҳ, дар зери биноҳои баландошонаи истиқоматӣ худро ба истилоҳ то ҷое пинҳон намуданд то аз мадди назари нозирони бозрасии давлатии автомобилӣ дур бошанд. ҳанӯз ҳам камбудиҳо дар ин ҷода вуҷуд дорад ва масъулинро мебояд ки ҷиҳати бартараф кардани камбудии ҷойдошта, яъне ронандагоне ки дар ин ҷо ғайриқонунӣ ба фаъолияти мусофиркашонии ҷониби вилояти Хатлон сафарбар гардиданд, ба минтақаи Озодтранс кӯчонанд. қисми дигари ронандагон пайроҳҳои пиёдагардии қароргоҳи пешинаи худ охири хатсайри Гулбута яъне автосентр нуқтаи исти нақлиёти ҷамъиятиро маскун карданд ки фаъолияти ин макон кайҳо қатъ гардидааст. қароргоҳ аз он сабаб ба талаботи терминал ҷавобгӯ буда наметавонад ки он дар зери хати баландшиддати барқӣ ҷой гирифта якошона аст, яъне мувофиқи дархости архитектураи шаҳрсозӣ ҷавобгӯ нест. ин маконро як замон нозирони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе назорат менамуданд ва ронандагонро намегузоштанд ки дигарбора аз ин макон мусофир бигиранд ва ё худ мусофир фароранд. маълум мегардад ки нозирон як худро ба ин ронандагон нишон медиҳанду ронандагон бошанд ба истилоҳ роҳи гурезро пеш мегиранд. нозирони ба ин минтақаи хизматӣ вобасташуда ҷиддӣ кор намебаранд ва нисбати ин ронандагон асноди зарурӣ тартиб намедиҳанд, яъне дигар ронандагон ҳарфу ҳиҷои нозиронро аҳамият намедиҳанд.
حتما که رانندگان باید از ترمینال نو استفاده برند و باید که ناظران اینجا را به تنظیم درآورند. می توان در این بخش شدیدتر حرف زد، ولی رانندگان مهم است همه مسافران محترم باید بدانند که اگر آنها به قرارگاه نو برایشان معین رو آورند، یعنی نقلات مسافربری منطقه ها را در ترمینال ها نه در نزد بازار و دیگر کنج و گوشه های شهر انتظار شوند، آنگاه به آفت و عافیت و نرخ دسترس به منزلشان خواهند رسید. شهرهای اتومبیلگرد دوشنبه کلاب خاروق واقعا پر از خطرجا و راههای شب و فراز داشته. این راه مسافه خیلی زیاد را در بر میگیرد و قسمت جنوبی تاجیکستان را به شرق مملکت میپیوندد. از این رو راندن نقلیات در چنین عقبه و کوه و کمر، گردش و شب و فراز کاری نه هر راننده است که او با خود مسافر داشته باشد. مهم است همه ساعتها صدها کیلومتر راههای نقلیاتگر را طی نموده مردم را به خوف و خطر از پایتخت به شهر و نواحی دوردست برده رسانیدن عمل پرمسئولیت و وظیفه جانی همونه که پس چنبر نقلات مسافربری روزهای روز، شبهای شب، ساعتهای ساعت می نشیند. هیچ به منطق راست نمی آید که ما اگر حفظ جان و سلامتی تامین به خطری حرکت در راه را با درآمد و برآمد صرفه سوزشواری خلاص خستگی و بی‌حالی راننده واسطه نقلیات برکشیم. راننده را نیز استراحت، فراغت، خوشی و خوشحالی، خاطره خوب و خوراک گرم و غذادار می باید رانندگان قبل از سفر با دل پر و تب بالیده به راه برآیند، نه بعد از مناقشه و مناسبت سرد و سردرد کننده که با ناظران انجام دادند. ضمن سرشوی حرکت در راه لغزانک همان پیشنهادی که در همه نمود اصولهای با حیلت در راه لغزانک اجرا کرده میشد به مانند تمامی حرکت ها باید ملایم اجرا کرده شوند. از همه قلای در راه لغزانک حرکت را در اتومبیل چرخهای پیش و قفاش پیش برنده سر کردن لازم، چون که اتومبیل ها نسبت اتومبیل های پیش برنده شان در یک تیر بوده خیلی بهتر سرعت میگیرند. خطاگی های زیادی مانند ضمن سر کردن حرکت این یک و یک باره سر دادن پیدل سویشبند و سخت گاز دادن می باشد. در نتیجه چرخها لغزیده اتومبیل می تواند از جایش نجنبد و یا تگ چرخها چقور شده در برف درماند. چقدر که دندانه های رزین چرخها خوب باشد، در وقتی در جایش لغزیدن آنها در برف همان قدر تگ خود را چقور می کنند. اگر در حالت گرفتن سرعت چرخها در جایشان لغزند، در اتومبیل هایی که چرخهای قفاشان پیش برنده می باشند لغزش پهلوی چرخهای قفا به عمل می آیند. اتومبیل های چرخهای پیش و قفاشان پیش برنده نیز همان طور تیر قفاشان یک طرفه می لغزد و یا لغزش پهلوی به عمل می آید. در اتومبیل های چرخهای پیشش پیش برنده تیر پیش چنین اتومبیل ها به پهلو می لغزند. ضمن پیدا گردیدن لغزش چرخها در جای ایست کم پیدل گاز را سر دادن لازم که چرخها دور نزنند، سپس ملایم تامین سوزشواری را زیاد کردن لازم. این چنین مهم است که پیدل سایشبند را نسبت فصل تابستان ملایم تر و آهسته آهسته سر داد. در نوبت اول لغزش چرخها را از حساب کار پیدل سایشبند برهم می‌دهیم. اگر اتومبیل الکی حرکت را سر کرده باشد، آنگاه پیدل گاز را ملایم سر می‌دهیم. در راه لغزانک سخت حرکت را ممکن است از انتقال دوم سر کرد. این احتمالیت لغزش چرخهای پیش را کم می‌گرداند. برای اتومبیل‌های چرخهای قفاهشان پیش برنده در راه لغزانک زیاد وقتی که به طرز مقرری حرکت را سر کرده نمی‌شود، ممکن است از نگاه اول چنین طرز غیر مقرری را توصیه داد. اساساً ضمن از جای حرکت کردن یکی از چرخهای پیش برنده در جایش می‌لغزد. این به کار دیفرانسیل وابسته میباشد. همان چرخی که در جایش می‌لغزد که روی پوش زیر آن زیادتر لغزانک میباشد. اگر کمی مثلا به دو دندانه بازدوری توقفی را بالا کشیم، آنگاه به هر دو چرخها گردش گوناگون سویش چرخها با راه مشکل گردیده نقش زیادی را اجرا نمی کنند. در نتیجه هر دو چرخها دور زده کشش را به پیش به عمل می آورند.